Abusia mama wa akwa babio efambra emergency Ghana TV eso Mr. Nestor nefa ore bia tese okohia maami bia na oton nsa na maami ye na adoye mese oye na adoye wie no eka owura na koma na ono so emre kwa anim no ono so ye na emoa kakra na maami ne hia moa na owura yi eboa no mese didimu a no mbeye adofo ana chese ba kutu ana ba kwaide etiem na omu guso etina na omu ka omadwinbom se omu be abrabo na omu bo no omu be free level na omu wom na ayede akọ manim e wo so omu ye de omu ka manim wa abrabo nim nti omu ka omu ti bom ekwaji loan se ade krono esi omani so no omu be ye de omu pese omu diska na ye de ehim na etumi ye de ekoso enu nti omu kwaji loan na loan no mukwaje ye no mese asema esi wa chire no chese wani enwo se meka chiro ama chese akodu ba bia owura na tumi abo maame na ma ne nsem abu ameka sei mese enya asem ketwa na ede nkwa na si ya owura etumi bu maame ne sa ama ne nsa emu etumi buye yenkohwe video no ni yehu ne esi ye ne ekotwe nsem we nyina ebaye ni yetumi ayde atwere ya adwen ede afa ho mumye kohwe video ne emra sisi a busia 20 million na 200 million 20 million 20 million and I'm see you makoyi ede abre no ti ope na ode bra na kasa eba amanim ti me yese me koma kokris kan bra pepe na obi frɛ me ne brama no se maisi obi afrɛ obi aba ama suit ne bra bi aba won chen na me se an no some so say up 20 million ba pegu na mo de koye na wotweda no so oboa na wakobo obi ma ache na tumto pesika kotwa case ni fa sika no ema no na me se fa pesika na ye de ama no ntime tonsa bububu gallons one oba so be tonsa gallon ba ko disco de ba ne sika ne nso na me se ne fa ko na ton wi a disika no abrani odo coin one man na when you can the bank can buy says brand said why am I any fe to the ne bar hobe ma na waton ensan na me say me so fast my bar for my bar I me ton ade yeto no be from corner say ho original de na me so ha no mugu ameni do so brand do good o ma wade a ondwen ho na me see you one no san brand ma ne buy na me kwa ma na me say asonye ne kan sen na me so o so de ho ma me ti me ko koton ensano me kokoton ensano ewo ho ti me koton ensano ensanton ma me fami ne be ye mpratwe me ba chone ho na be ye mpratwe me ni de ba ne ma me no ode prince wusu e be ye mpratwe enti ye twe mpra no mu na dako enti fe o se ye bubu ba na ye taabo no se ye bubu na enye no brog ti bubu ye ne brog ti ye ne brog wie ye no e fami sika sem kofom nkopje bosia na nam di adwuma no te bosia nipa no ba do 7 o'clock te nipa ni ba ye no mi ko iska etua ne ka 20 Ghana efi sikenu na mi adam kwa na opiteti ma bra bossa wo di dey wie 20 Ghana o de kwa akoye den enti mada won ma homachi to kwa no wa ma oba na homachi be 430 o papa so na o se ma 20 Ghana mi so 20 Ghana o fa na on fire we to kwa ma o she won nti boot so me bulom ne buketo obo me ane ye mensei emubu ye ti me report to Odan police station the report we no na menim nyina ho atufudufu te me ho hwe na me yese meda na me nunu muro na enso ti me am de forms no ekọ tenu be na wono baaye bo sesi pe pa cho menu me ho na ade amaye mi de bonse be shema me yesa se na mama ni na no be pe police form na ye den eyi nsumini ni oja o san ba na ja me je ma ade ti fe me police form de akwa police form yi ayela mi hu na me de me twa do anyu neti na ja ye boye bra ti onu ma no ba ira no baga no e ba no betu me fi ba ho ina osika che me se onye dwuma otakwa nti okotakwa akoye dwuma na me si yo na ma lole fe no kotakwa hwan na ekotakwa aye mi kun no de obo me no ene wa ma ne lole fe wa na ma ne lole fe onu na fa police form no ojane ko ena wo so kotakwa na asan ma riska ene wo kotakwa go wa koduru takwa nto kotakwa no na dwuma ne nko yie e ma no twa no afrɛ me wa na afrɛ me nti be 2 months
na edwuma ni ko yie e ma na kan se mensa no ye be ne den no se menje 40 million na me fa nkoko fodua me kohwe se e be ye 10 ana ti mi ko ye no na o maka che me se ensa na sei to aboma be ni fi abuchi ne be banti minji ade bi na omo frem pepepe me ba me kotwa estio ti mi twa ya na se o ma be ya ade no ama me na me so me pu am so kwabra me ko ye no omo say no suit you tell them so say 6 months time no say near mate no say dia me tomato ti say ni me 10 million was kenu kasa ni no mo to omo chodo bi 15 million e ma me no say me ko to do 15 million na fan kan ye den ento no ba to ba gi mu say sika no e fe dia fofo frɛ me a o se me nyensa na ma no na frɛ wa so nya fofo bia fo no some be frɛ me omo ba mo buku me Tom baby I met that baby on my time in chain no more troy. I won't send a boo. I mean, say, yes, say. Tom frame, no. Or see, mamma says 40 million. And I be I didn't know. 40 million, I didn't. 40 million, 40 million, 40 million, 40 million. Why not so about 40 million? Or see, mamma say, oh, man, I say, go for that for somebody 40 million. Let me say, me call for fun, I'm by your way, no. Almost on my shape you no can 40 million. So we come say mama are you too late. Now man can say for 40 million. For the mama me price bia. Na me dey we too my 20 okọ takwa na. Ka wan ga akọ for radio no okọ hospital. Me ko hospital man 40 million. Emma o se fa ko hospital. Na okọ hospital ho na me bisa cho mu kan dey a for radio for ankan. Omo kan say omo man pepe bi. Say me ko bi me trust scan. No so me trust scan no na 6 months time mo be frɛ me to mo frɛ me a na me be me trust scan no na mo aprofo na ma me price a agrofo na ba be yensa e be bi phone to me nya agrofo na be ba to mo the price no e be ba ta agrofo ne frɛ me no wa ma me anko hwan na mo anko ni kun na ma me anko sister hwan na mo anko ni kun no na wo nine na wai there be o nine na way yes say sika me o nine ne sabi uti na nyame de ma na way no na am wanko so ma na wona minisika na 40 million no wa baji mu sika ni be no ah for so no waji mu 15 million no na me sa to do mu 50 me tan ka 10 million anu wa se menko also ni sika to nye sika we mama e dem akonti afa na ko pan do nye sika ma sure on ko efe de o tu me fi akọ high dan ina me de be dan mo say na who cause am now who calls some? In Raba, who calls some? Who calls all this? Me am pacho. The people stand no why na yourself from swaying in I mean say no see eh na me nim say. Debbie. She ye man wo ye na ye wo ye fa abadaye. And I'm saying ye woman nti. Empem bebre no ya na nya man nyina na wasa ade ni bi. Ya ne ya watinka but sa watinka we die ka kire e serious be mana ya wo ho ade ya bi wonye wo ho ade wo busua wo ho police report wo mu se koye ne fa ko kira police for no wo dia be pass sister e wo mu se we ana mo trust ya giye di se anuema bi wo ho am de prayer but de bo so ya mo yenka no kure no unza nokura ye se ye ka nokura ne kira mu a kire bi no obetimi obi kwa no asa kosia obi a waye better than this na ebia on kwa betoto neoma se wati ase e wo musa be man wabu wabutu butu wo wabushia amane ebushia amane ne ma ebushia amane ma me pa kra ba so be chi no na the one thing say the way ya na osi bra ne ho asibi no ma me te say NNDS Zebza na mintu ndwale ono dwale me mefra ho machi no waye dwane wo de so sigya so se na ma dwan ba se obetumi ayese mano tu fi mi fi kwa se nya abosome o santi mi fi o bu se nya o santi mi fi te se otu ye 9 fi ya no tu ye na fi ya se na kokwa dom galam se pi oda nti wanye adwuma kwa hye na nsen ya otu 9 busumi ya otu ye nya abosome mpo 9 fi ya the netted in Yabusu. Obarika so objection no na aka dey. Mama say me bani crampo say me bani crampo first so me bani ko bayan pese pa. To bani first so ba mam na honi ho ya no akodi dwa ba pese ti say dey nti me ba crampo to ban say na say Robert Branch dey bon say be show mu a say friend bani crampo ho ayen ba say
Asa Brenton who ne fsa na mama ni na kokwa na story. Or Yeah, na man ya na times say Lucifers. Baby I say my Lucifer. E man ni ye bi ye. And yet at this one ma wo kakra no anu adwene kura san ye wayi. We die. I don't know. Osefo asam na da ho no. Obefa asem we tra, but in trekese pa e wo mu no. Eti na asem we na kwa ese mu aye du kakra amame no. Oh, and trekese e wo. Say no the other kwa report a kire say we pra wo no. They say ni wo bi. Oba ka wo ba da boa aso mu no. Oba no so no. Be ma no akire oba no so adwene e na wache wadwene say sika esese odi kokoye no wase wure sika ni mu oso wo ma wo nko say mrofo na be ya wi ko mrofo me nya sure so mko me nya sure so mko say anya dan mama onya me nsane mame hwan ya papa no ka wan tu fi e ho a oh mama ensane de na me de manu te say senso ta na mu ne weme me kire say otu fi on the 9th mama nya fi otu ye se ne ma oye be ma ontimi ntan oba so saa ntenye otu a mepe ayi ba no so wo ma otu a mepe ne mo se ensama me cho okay eti yen hwe bibi wa ha no sister sabre no ho be ma no say den ye hwehwe no a ye behu o behu no ana ye frɛ no a obefa so what the number that's all friend no why no say no no but na me patcho peja we ni si ne maame ni nakasa ma o say maame so o be frɛ maame na o frɛ be ma ne maame so ne nakasa be ma ne maame mpo de ono o ma me futu passe me fan brand me bedu apo frɛ me say me du ana e na o kyerɛ me say nti me de ma da ma da anye ne kasa no o ne ba ma papa ne tran fie say ya sen fie 9 ni 4 years and why you sad we no ko but your friend mama na ye hwa de kura ono so mo a obetimi di abo a nyame se ye nka da bia ya na meka ho se wo ye be ma na ye tire mo odenfo a kafra wate kafra na wo bo oba kwasia bebre se ya onkokura abo mu no ho wo ma wo ho skapa o mbetimi ahwe obeti aduade be bo ma na refie o mo nhyawo eti yen hye me bi nso wo ye bema nese oba ene frɛ wa oba ene frɛ wa ye besrew so wo ba besia na hwe wo ana wo ba boa wo da na pura wo ba di wo ba da na wo bu wo ba di kwasia awurade be ma da akye wo nkokora abremu no o ma awire be fi wo muwa sorry the person na wo ma wo skapa esese wo mutimi ya dai eboa wo esanse ema ena wo mema ti bema bia se wo ye bibie tia wo ba bia ya sabi jini think before you do ya kai ba bia wo firi ba ye ya kai ba bia wo firi e ba ye so one kai baby a ufri ba ya I don't think say ubetimi aye wo ba wickedness say she de waye wo ba ansa Wellington boot eshaw what we dia bo wo ba ansa ma ensa no aye free baby e da nanko pa si yankapa ya na ensam ha o obetimi ahu ma bebrebe ne bu ho a wodi obre ne nkokora bomu a obu ho a wonte ase kwasi abuo bi a wabu wo ba bi eho ehawo eno no ene ho asotwen ena ne nsa ye den eka ti ye besra mu ye nua mema no ye besra mu papa se enu ba bi wo ho do mo asa wo ya hweyi wudi obufu kura no anum nsuo na pie wate oba ye wade a wobu afu no num nsuo na pie I think say ebeboa papa se ma me ye frɛ no ye nya no why biem na apese ye frɛ no sabre quality is 50 pesos for 30 days.
Hello. Hello. Sister, what to say? Yami Odumo. Sister, where do you want to dear moon? If I don't say. It's time back out. Yeah, well, a Japan TV so and a sabre ye freeway. Facha ya pa na the entire Emma ya frewa unya bonibia. Nanso anam say empanimfo say wo yeah baby wo ho no mo a ya na esembi wo ho no mo a maami yi ne ho free mu a ya na ata binye ye maami ababai aba betra ha ye frɛ no esi na wo kyerɛ sɛ wo babema ye ne nyadoa de pa nyame anim ni oba ya ye kura ye hu no ye ho adwiri yen nanso no si asem ni nyina chikura wo eye wo ya a wuti pain bi se wo ba no ade a wode ya abeba no entwa yie sesi ye frɛ wo ba no a ye nya no ana ye ma tai so no ye na ye ma num bi ati ye kasa mami amwo bei na ababoa ye ananse case ni ba ye no wani die mu o ansembe na ne obaba ma prince aka afa ho wani diem Yo acho e ka ta so mo kwade sita ya e ka so mo me bale na na ti aka ho bibia na me boa adai me so no pa o ma se ako na me fre ti ka jense e ko fini ena ko ba me yare de dem ena ko an hu so ba so be ma ko hospital ni hu da one man or ban ba say oni me ban na tie am ban na di dem me ban na di dem so wale no we say ne waya ne nsa e no ko ni e ha me de ka fa ha me ana me boa na me fa me ban no kwa ka je say on di omla ibe mu ko ba fatwa nke ba se ne nsa no fa me fa me ba fe me ban ama we said that friend aka je se kwabra obi agoto ko sia ene nsa so ba be bo bia anka be bari ya ba sinu mpo na kwa edai ko waba wa ro ka teme o ka teme so be ni ni fe na wa ka teme am de dem e to ka ka no na amaka ka ya se obo ni bia ana for better life and I say omani hu ne fo so aye ento na gata enfa ne kwa ti na ho lanti na hu de me bana ye ne nsa na ono ti na ono ko di lo de anu abi anya ma wadi enti se si ya watu we onsore nkwa nti na ho o mi pa se ne ka na me kan enti no ni chere kwa sa ni chere kwa sa no elo to wa anfani nko baby a ngro ba ye no ti be na otini enu na otin po na oba nka se ti mi ya ru meni na se me dan mo elo to de kwa ba ko baby na eto wa ko ya ma no na m fo de o ne kwa de ominim bia no mo fra me a me meka de ominim mo fra meka de ominim wa sa ga ne nsa entire maami e se wan kwa hia wo ba padi a odwini enipa ho a ene nke wo ko ba bi no ko destroy no a wo ba ababa wa ya body ana wanya bone ababa wa no wa ko wa ya bone ana wanya bone ona se why ma de no se ya so se me yobi god etino sabre no se ya fra wo ba no ni ye nya no a ababa no obi nkyere obi se ebi akokum obi ana akose obi but wono ano eso tenken ewiase dipa nyesa ka kira wo ba no maye maane ka kira wo ba no maye ka baba wa ne se ya ni to e wudu se di me ba ko bi ade enyi yi ye mfanse no no ya da se na wonim ya fra prince ayenya no ya besra wo se wo ba no ka kire no sara ni dwuma a wode adi no no aware wo ba afoforo
ayi no a panso afiri dem ho no no ayi free a sa kwaya report wi wo so kwaya pipa no abrante na fa titi say wonya dai are you get me usro kate ma me ma me da say Onya police for ne se okota kwadukra no bi ma me kwan ama me bi odina na be kwese kwache no lokita case no odi ne se e chance no titi sika mani dinti no ase ogon person ase no foolish case bi ono mo peja won no ma me hwe to mu titi sika o titi sika na o mu nti se nka ma fie ka me nyomdo fie akon ma se kwa be china nka me ka kuma se ha no de age bu sika do so de a wo benya because eti no ye de hunu sori tena kakra bi mami na ye nwie ayi bi kakra ai kuma se ha so ya ready say obeye saade no a I think say ye beboa na wanka sawo de wonsa no akọ ayi ho central na ape o de akọ kire wo mu na o mo yi police for ama why ewiase ben krani ena ntide bia tese emema ne so mu bu man edio tese edio mewusa na tese wodwe ho kra ya wonti ase se ya den ne be hye mu mu mutumi ye saade atumi abo ba wo ne nete wo hia ne foforo shodo ana meme wo hia tese mu hia mafra de wi amusifa do edi be ka se odo no nyankopon boma obo different one e de ma mo kwa na esono obia ne de esono wo de na esono nipa ne oba na so de tese mu hia na musifa de wi musifa di odo ne ma ne ye fen emre kwa ni kakra bia na odo na tonsuo na oba wo tese wado ne da utumi bu no ma ne nsem bu na tese mema no ma bada ye na we hifa ase we de tese medwe okra menti ase o obi betumi ama mate ase ana mema no ma bada ye na hye ana omu ni bi me ye sure say bebre ni bi bebre se uche meme mu oha ba kokra ba ko benya bi ni de no kra be half tese mema trimu tese fakasina trimu osum tumi bu oba ma ne semu bu ena ye se obi atwitwa obi ade che se eye too much esa 20 cedis Debi no se wafa na wonfa ya we ya kasa de de me fa ye ebia na wa de uru afi bebi a wo de ato we enye ntokwa eya mama asemba mama enya abotre wo ho ni enye mpe kasa de bi ni enka na ntokwa bebre ne emfa ye nkosi hwe emwa ye mama enya abotre e wa asem bi ho wate we dey ya too much mama chese obi ko anyonkofem a odwe hu tutu chese eye ne se onko onsan obekwa ko shem na ebewi akiri ne ye ewuo na de brena na chese mfaso bi amaso ewu se abonsama ni waware ho ba ya wo se mo ye try your best se ma abonsama ye de ni ewu na we dey ya abroso 20 cedis asa maniskan so no fa nkonko hwe ne ho a adokotafo o ma ba mo ba be hwe no o ma ba bedu na maniskan nkonko hwe ne nsa ne so a o mo nkoya ne nsa ne ma ne so a eno so problem sa woni bi tese asama eye ya ehye ema obi pressure ekosoro nkwa na musoro amusasa esa kachire obi kura aka se mini bi ni mi nkonko hwia na me fambere wana tese abadaye na meka no abadaye na bi mu ni bi emema no fa ka sina ni bi tese wu ni bi ka samo de kire nipa no hu kwan obefa so no uni bi nti on twen unye bia
93 years na wunya bi ana se no anse osi won na ye wuo bi ana we de wawu na fe waje wani so she ana montu bi wo hono ma ho mesrɛ mo pamochewa ye tu sa na mo na ya mo me ndwen ho kakra mo me nya abada ye nya tima efa ma ye nyonko ni chese eye too much me chese me hu ni amen campo eye too much yen tinko for yaw na obi tu mi fasekan etumi twitwa ne nyonko obi tu mi fasekan etumi twitwa ne nyonko se adekituwe bi o na we etise ne wadi awu etumi abono ma ne nsem abu hwe na ne nse yaye we ahoden ben ya na wo ne nse adwuma ben no betumi de aye obeye kra na enye de enye papa bisa na ne nsa ni fanso eno na ahoden ne tese na obetumi de aye adwuma kakra obetumi de aye adwuma eno sunsun na wa ye ne podwoto yi ni fen enya de papa bia na ye nye bibia na tumi ye benkum na enya de papa bia na tumi ye ni fana na de ekode eba na eno sunsun wa ye ni sensia no adwuma be na de kwa akoye a ebetumi aboa ama sika aba ama ode bia ahye ne ho ama ebia sonso mesra mo pamochewa ye mema no mo bibi wo hon ma ho mo ma ye ntu ye boase e wo ho na gidi enfa ye nkosi hwe menti ase na seni enfa ye nkosi hwe twintwan enfa ye nko ba bia enti mo ye bibi ni aye mbre ye ho ase ye ntu ye boase na ye ma ne nso enye bibia na be de obebo ho daru wei awasenka wono so ebia niku ne bae mira ebia medisika to ase ebia wa ye de wa wodon saka anasa wa fa de aye bibia na bisa no wodo kwan so nye se ubuafu nti wo ka ne jejeje ma obi ate se ebia wa fa osika na se eya mo me fa kwan bi so mo me nye romantic kakra na nye de na ware de eno a te se eni je ni nyina ne aware ti mo me fa odo bi enye de enwura aware nim na aware ni nye de na enye ma ne nkwaye se ye de yeti akohye bonsam gem na aware nyankopon ehira so wate nyankopon ehira so wate ho waye ne kama se ye de ye te se ya moabo ye ho ye suso ye ho ye hu nti asani ananse ye mama aware ayesani a eye bonsam gem ahekora betwa ya temu da ebe twa bronsam gem ankasa ebe twa hell kra mama na ye ti se ne ya hye ye ho akonfo enso nye sa na yankopon ye no mesra mo pamochewa mama ye ma aware ne nye de na enso ani na mmofra na afiase eba omo nso ensu e bibi e de enfrim ne yakoso ade ntokwa se ya enye de emmoa ye eyasemo eyasem de bia warefo ntokwa momie hye ya brabo momie tutu ye niama yie momie hu kwan ya ebefa so a yebesiesie asem se yenya asem ye ne nyonyonko enya asem a ye hu kwan ya ebefa so a ebede yebesiesie ama bibia tutu din ne ade ntokwa menti ase koka ede nyama emfata owuo ne tese ede bibi basa ana ebebre enti mo me hwe abrabo yie ne entutu ye nyama yie ne ehu kwan ya ebefa so ne ye nyonko no mbekasa madwen check akra mewo ede fa wo ayi story ye hu ani also fa wadwen check akra wo ebra kire wadwen kakra se oba no ekwan ofa so a wo board dawro se ne sika iran ena ye ana se ne kun no enso so kwan ofa so ena ye fa wadwen kire a wo ebra
na mesume dia me dia ba na ye fa ye de ye fa nkambom na enye de party ase na story na emunyi hwiam enye de wari ase aha sa pepepe ene ye hwehwe na ma ore fi se obe like na wa share na wa subscribe se ne abri bia ye betumi this story ne foforo ide aba wa kwemu aha ena me di dwumedie yi nyina esi Shane Smami say, me dear me just wa and nana akosia, ushia me now from ya, mejo son mama wutu, makramo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.